Lena inqubekela phambili yale video ye-trigonometry ebuku-part 1. Ngiyanamukela futhi. La siku-part 2. La ngigcine ngaloku enikubonayo ngoba sidliwe yisikhathi. Ngathembisa ukuthi soqhubekela kwenye ivideo. Lana njengoba ngishilo ukuthi lokho kusema-bracketini kufana nokuthi ngino-1. Ngizoqhubeka ngithi lana ngizothi 25 hlanganise nalo 100 ngisuse ngalo 100 ono-cos ka-15 degrees is equals to m squared. Bese la nangihlanganisa 25 no-100 ngithole 125 engizomsusa ngo-100 ka-cos ka-15 degrees. Manje sesizosebenzisa i-calculator ukuze ngithole impendulo okuyiyona. La u-cos ka-15 degrees ngizomthola le mpendulo le elandelayo. Ngizohamba ngifuna i-calculator ngithi cos ka-15 degrees engizokuthola la ngu-0.96593 bese ngizobuyela esibaleni sethu ngithi 125 engizomsusa ngale ngiyitholile u-96 lo 0.593 ukuze sithole lo 96.593 lo ngimhlanganise naloya 100 loya enimbonayo phezulu. La ngizothi 125 ngisuse lo 96.598 la ngizothola lokhu kulandelayo ngithole u-28.407 m squared is equals to 28.407 bese la ukuze siqhubeke sizofuna i-square root sakalaka 28.427 i-square root sakhona esisitholayo la sithola u-5.33. Sesiqedile le ndoda le kwamele ithole ibanga njengesifiso sakhe. La ibanga elisele ekumele ukuthi alihambe la impendulo esiyitholile ngo-5.33 kilometers. Ngiyathemba ukuthi nibonile ukuthi siyithole kanjani le mpendulo yethu kusukela kule video leya esithe saphelelwa isikhathi saze saqhubeka la bekalahlekile kodwa waphinde wayithola indlela kwaba 5.33 kilometers.